We must never allow that South Africa must be bullied. Ntabwo tugomba kwemera ko Afurika y'Epfo ikandamizwa n'ibihugu by'abakoloni. Amerika ntabwo igomba kudutekerereza icyo tugomba gukora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kurakazwa n'imitungo ya Burkin Faso, ntabwo igomba kudutegeka. Dushyigikiye Captain Traore, turamushyigikiye kuko tuzi ko Traore aharanira uburenganzira bwa Afurika. We are Traore and Traore is all of us. Turi Traore kandi Traore ni twebwe twese. Naramuka yishwe muzamenye ko bazaba bateye indi nkovu ikomeye cyane ku mugabane wa Afurika. Tugomba kumurwanira nk'uko turwanira uburenganzira bwa Afurika. The same way we defend the unity of Africa. We must defend China. Tugomba no gushyigikira ibihugu nk'Ubushinwa kuko bwatinyutse kwigomeka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukayibwira ngo igikozimu kubera ko itumva neza imikorere y'imisoro n'amahoro. Donald Trump ni umwanzi w'ubwe akaba umwanzi wacu kandi agomba kumenya ko tutamutinya. Aya ni amwe mu magambo aherutse gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umwe mu banyapolitiki bo muri Afurika y'Epfo usanzwe utavuga rumwe n'abanyaburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyobora ishyaka rya Economic Freedom Fighters EFF Bwana Julius Malema arimo yamagana abanyaburayi n'abanyamerika, ariko nanone abaha agasopo ngo ntibazatinyuke kwica Captain Ibrahim Traore uyobora Burkin Faso. Yagize ati ntabwo tugomba gutinya icyo abanyaburayi n'abanyamerika bashobora kudukorera. Donald Trump nagume muri Amerika ye aturekera Afurika kuko ni iyacu. Ati ntabwo tugomba kuba abagabo batinya, tugomba guhaguruka tukarwanya ubukoloni bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugomba kurwanya ubuswa bwa Amerika, tugomba kutabatinya kuko ni abanzi b'iterambere ryacu. Ni Captain Ibrahim Traore, intwari ikomeye ya Afurika, akaba inaritinyitse cyane ku mugabane wirabura, akaba umugabo wabaye ikimenywa bose mu isi bitewe n'imbwirwaruhame ze zibasira abanyaburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aza mu bantu ba mbere bakunzwe n'abantu benshi muri Afurika yose, niba atari nayo wa mbere ahubwo. Ni umugabo buri munyafurika wese yumva yamubera perezida, akaba ishema rikomeye ku banyafurika barenga miliyari 1,500,000. Kuva yafata ubutegetsi izina rye ryanditswe henshi mu bitangazamakuru bikomeye by'isi. Abanyafurika bamubona muri urumuri rukomeye rubaho icyerekezo cya nyacyo, akabera inzozi mbi ku bazungu n'abashaka buhake bifuza gukomeza kurya imitsi n'imitungo bya Afurika. Ni umugabo utavuga rumwe n'ibihugu by'i Burayi cyane cyane nk'Ubufaransa ndetse nacana uwakana Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wavuga ko adafite ubwoba bwo gupfa nk'uko izindi ntwari za Afurika zagiye zigenzwa nka Gaddafi na Thomas Sankara bamubanjirije mu kugira impinduramatwara ku mugabane wa Afurika, ariko bose iherezo rikababera ribi. Ati nta bwoba nta no kwicuza nagira ndamutse mfiriye abaturage banjye, niko we avuga. Ibyo avuga bituma benshi bahaguruka, bituma benshi bongera gutekereza neza uburyo babayeho mu kwaha kw'abakoloni, bakumva bamushyigikira mu buryo bushoboka n'ubudashoboka. Ariko nanone abanyafurika by'umwihariko abanyaburukinabe bo babayeho mu bwoba bw'uko uyu musirikare ukiri muto uhagarariye iki gihugu atazaramba kuko azicwa nk'uko abandi bagiye bagerageza kugira impinduramatwara ku mugabane wa Afurika bagiye bicwa. Ibi nawe ubwo arabyiyiziye. Bakora buri kimwe ngo badutera ubwoba, bakaza no mu ngoro zacu bakadutera ubwoba mu buryo bugaragara cyangwa binyuze mu bindi bikangisho byabo, ariko tubasubiza uko dushoboye. Bahora batanga ingero bati urabona nka Thomas Sankara yagerageje kubikora nka gutya, ariko subarihe yarapfuye. Perezida wa Haiti nawe yagerageje kubikora nka gutya, ariko warihe yarapfuye nawe. Gaddafi nawe yarabigerageje, none barihe nawe yarapfuye. Izo ni interuro batubwira ngo dutawe n'icyoba, ndetse tubona benshi bagerageza kugendera muri izo nzira z'abakurambere bacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa uzumva bavuga ngo umuntu wese wagerageje ibi ubu yarashwe, abandi baboreye mu munyururu. Ibyo byose baba bagira ngo badutere ubwoba, barashaka ko tuba ibigwari gusa, ariko bo ntekereza ko hari ikintu batumvise neza. Iyo tuvuze ngo gakondo yacu tuzanesha, iyo si interuro gusa, ahubwo bifite igisobanuro. Nta bwoba dufite kandi nta nubwo tuzigera tugira.
ariko aho wabereye wigeze wumva igihugu cyo muri Afurika gifite ibirindiro bya gisirikare i Burayi cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Wumve nka Nigeria, Kenya cyangwa se Rwanda bifite ibirindiro bya gisirikare mu Bwongereza cyangwa mu Butaliyani? Ni ryari wumvise igihugu nka Uganda cyangwa se Ethiopia bifite ibirindiro by'ingabo zabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Nyamara bo bakagira ibirindiro by'ingabo zabo hano iwacu mu bihugu bya Afurika. Kikaba kimwe mu bintu Ibrahim Traore atumva neza, utanamusobanurira ngo abyumve. Ahubwo we agifata ubutegetsi, ikintu cya mbere yahise akora ni ukujugunya hanze ibisuma by'Abafaransa n'abandi bazungu bari barayogoje imitungo kamere ya Burkin Faso. Arangije ahagarara yemye ahamiriza isi ko yiteguye guhangana byeruye n'icyamwitambika cyose mu bikorwa bye byo gukemura ibibazo byugarije igihugu cye ndetse na Afurika muri rusange. Uyu niwe muntu ufite abanzi benshi mu isi, cyane cyane abayobora ibihugu by'abazungu, kuko yabafashe kunda ndetse yanagumuye abayobozi bo ku mugabane wa Afurika bitewe n'amagambo akunda kuvugira mu ruhame yibasira Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntatinya kuvuga ko Amerika n'Uburayi ari ubwami bw'ikibi, bagomba kuguma iwabo bagahunga Afurika kuko atari iyabo, batagomba kuyigenzura no kuyitegeka uko bishakiye. Wavuga ko azahangana n'icyo ari cyo cyose kizamwitambika mu guhangana n'abashaka buhake kugira ngo Afurika ikunde ihuze, ibone ifaranga rimwe, igisirikare kimwe, yewe inagira umuyobozi umwe gusa. Ati tugomba kwishyira hamwe nk'umugabane umwe, duhagurukire isi nka Afurika, tubambure ubutaka bwa Afurika, dukoresha umutungo wacu mu nyungu za Afurika. Ni Bwana Julius Malema uhagarariye ishyaka rya EFF ryo muri Afurika y'Epfo. Mu mbwirwaruhame ye aherutse kuvuga, yakomerekeje abazungu. Yakomeje avuga ko icyaba icyo ari cyo cyose kuri Ibrahim Traore nta kabuza azaba ari abazungu b'Abanyamerika n'Abanyaburayi babiri inyuma, kuko nibo buri gihe bamugera amajanja n'amashoka ku gakanu, bakamutega ibiturika, bakamutega ba mudahushwa, bakohereza za miliyari nyinshi zishyurwa abashinzwe umutekano we ngo bamurye umugono, bamuhere inyuma, bakurura imbarutso maze bamwivugane, bagatera inkunga ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ku butaka bwa Burkin Faso, bakohereza abicanyi babo, bakohereza uburozi, ariko byose ntibigire icyo bikora, bikaba iby'ubusa, akabisimbuka. Ese waruzwa kuva mu mwaka wo muri 2022 Ibrahim Traore yafata ubutegetsi amaze gutaruka urupfu inshuro zirenga 20, akageragezwa kudeta zirenga 3 zose zikaburizwamo? None uyu mugabo ni gutabasha guhangana n'ibyo byose? Ese ubundi ni ibihe bihugu by'ibihangange biri ku ruhande rwe ku buryo byamutabara mu gihe Ubufaransa cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika batira Burkin Faso bagatangiza intambara yo gusenya iki gihugu n'ubuyobozi bwacyo hakoreshejwe ingufu? Ibyo byose ndetse n'ibindi bidakunda kugarukaho kuri Ibrahim Traore nibyo tugiye kuvugaho muri aka kanya uyu munsi. Niba ari ubwa mbere rero wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Bibarwa ko abarenga 1/2 cy'abatuye muri iyi si baba babana n'uburwayi runaka. Ni ukuvuga ko umuntu umwe mu bantu babiri aba arwaye indwara runaka abana nayo imunga ubuzima bwe gahoro gahoro. Abenshi binarangira izo zishyize iherezo ku buzima bwabo, ndetse ahangaha unasanga umubare munini wabo ari ababa barihebye bazanywe indwara barwaye nisivurwa ngo zikire burundu, ndetse bamwe muri bo baba baranazengurutse amavuriro atandukanye bivuza, ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Ibi ni impamo, ndetse birashoboka cyane ko nawe uri umwe muri bo ukaba nawe urwaye indwara runaka yazahaje byo kurembya ubuzima bwawe. Mufitiye inkuru nziza uyu munsi yahari igisubizo cyuzuye cy'ibi byose. IKigo KUNDUBUZIMA Health ni igisubizo ku ndwara yakubanyeho krande, kuko habashyira iherezo bakanavura burundu indwara nk'umwijima, impyiko, constipation, rubagimpande, diabete no kurangiza vuba ku bagabo mu gihe cyo gutera akabariro, umugongo, prostate, imitsi, umutwe w'uruhande rumwe, bakanavura indwara z'umutima n'iz'amagufa, umuvuduko ukabije w'amaraso na hepatite B na C, n'izindi ndwara nka amibe, indwara z'amenyo n'iz'uruhu, wongeyeho n'indwara zose z'ubuhumekero n'izindi zose zitavuzwa haruguru ziganje mu batuye isi. Amahitamo meza ku ndwara yakuzahaje ni IKigo KUNDUBUZIMA Health, kuko ni isoko y'ubuzima buzira umuze. Witinda n'indwara imunga ubuzima bwawe urebera, tugana aka kanya tugufashe kuyikiza mu kanya nk'ako guhumbya. Mwadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali muri downtown mu nyubako ya Chic muri etage ya mbere mu muryango nimero A50, hafi ya hari icyapa cya Himax kiri mu mabara y'umutuku n'umweru. Uzaharangwa n'icyapa cyacu KUNDUBUZIMA Health. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa se mukatwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp
ni 0788568668 cyangwa se mukadusura kuri website yacu ariyo wa3.kundubuzima.rw. mu kigo Kundubuzima Health. Kwita ku magara yawe ni inshingano zacu. Captain Ibrahim Traore bwa mbere yicaye ku ntebe isumba izindi muri Burkin Faso mu kwa 9 ho mu 2022 akoresheje ingufu za gisirikare mu guhirika ubutegetsi bwa Lieutenant Colonel Paul Harrison Damiba nawe wari umaze iminsi mike cyane ku butegetsi. Ikaba kudeta ya kabiri yari ibaye muri icyo gihugu muri uwo mwaka, kuko uwahiritswe ku butegetsi na Captain Ibrahim Traore ariwe Paul Damiba nawe yari ahiritse ku butegetsi Aime Christian mu kwezi kwa mbere k'uwo mwaka. Birumvikana irikwa ku butegetsi rya hato na hato muri Burkin Faso ni ibintu bamenyereye cyane. Mubyumve neza ko mu baperezida 13 bayoboye Burkin Faso kuva yahabwa ubwigenge mu 1930 abagira mu 9 bafashe ubutegetsi bakoresheje ingufu za gisirikare mu guhirika ubutegetsi bwari busanzwe. Captain Ibrahim Traore agifata ubutegetsi yahise amenyekana cyane mu isi kuko ariwe mu perezida muto mu myaka, afite imyaka 34 yonyine icyo gihe muri 2022 afata ubutegetsi. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi agaragara buri gihe mu ishusho itandukanye n'iy'abandi bayobozi b'abakuru b'ibihugu, kuko yahisemo inzira ya gisirikare byuzuye. Ubyumve neza ko inshuro zose uzamubona azaba yambaye iniforume ya gisirikare byuzuye, guturuka ku rukweto rw'urugamba ruzwi nka boot kugera ku ngofero ye y'umutuku itajya imuva mu mutwe, ndetse rimwe na rimwe yatizeye umutekano we bitewe n'ahari abafite imbunda no ya pistoli ku rukenyerero. Ntatinya kwicara mu nama y'abakuru b'ibihugu bakomeye yambaye impuzankano ya gisirikare, abandi bambaye amakote, anafite imbunda ahubwo ku rukenyerero nk'aho atizeye umutekano w'ahantu ari. Kuri we ijambo intambara ni ururimi yumva cyane, ni kabuhariwe mu ntambara, akagira ubwenge mu kuyobera operasiyo zidasanzwe, akaba umukuru w'igihugu uhanzweho amaso na Afurika yose muri rusange, ndetse abenshi bamufata nk'umucunguzi wa Afurika bakamugereranya na Thomas Sankara. Hakaba n'abavuga ko Ibrahim Traore ari Thomas Sankara wongeye kuvuka bwa kabiri, roho ye yamuvukiyemo. Kubizera ihindagurika rya roho, kuko Thomas Sankara yishwe mu 1987 maze nyuma gato y'umwaka umwe gusa mu 1988 Ibrahim Traore abona kuvuka, wahindutse umuperezida ukunzwe n'abantu benshi muri Afurika yose, kugeza n'ubwo bamwe mu baturage bamukunda kuruta uko bakunda abahagarariye ibihugu byabo, bifuza ko nabo yababera perezida. Ni ishema rya Afurika yose, ahagarara yemye akavuga ko Afurika yihagije muri byose, idakeneye Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ibeho. Afurika ntikeneye inguzanyo n'ubufasha bw'abazungu, niko we abivuga. Ntabwo ari kenshi uzamubona aseka, gusa uzamwitegereze neza mu isura ku itama ry'ibumoso afite igisa nk'inkovu abenshi badakunda kuvugaho, ndetse hari n'abazi ngo yabitewe n'igiheri gutyo gusa, ariko baba bibeshya cyane, kuko iyi nkovu ibitse amateka akomeye cyane kuri we, ikamubera urwibutso rukomeye rw'urugamba rw'amaraso yarwanye muri 2022 arwanira intebe isumba izindi muri Burkin Faso, ndetse no kuzana impinduramatwara ku mugabane wa Afurika. Ubwo ari kuri uru rugamba Ibrahim Traore yarashwe isasu ry'umutwe, ariko kubw'amahirwe nk'ayo Donald Trump aherutse kugira, nawe yahindukije umutwe mudahushwa yamaze kurekura isasu, maze isasu rimuhushura ku isura rikuba ku itama rishyushye, maze rimutera igikomere, ariko kubw'amahirwe ararokoka kuko ahise ajyanwa kwa muganga aravurwa arakira. None uyu munsi turi kumuvugaho nk'umuperezida uri gushyira itafari rikomeye ku kubaka ubumwe bwa Afurika. Wavuga ko buri muzungu wese kuza muri Afurika byakamugoye nk'uko natwe abanyafurika iyo twerekeza hanze bitugora. Avuga ko nta mucakara w'umuzungu kiba muri Afurika, ati bakeka ko nta mbaraga dufite zo kurwana nabo, ariko siko bimeze, kuko twe ntitubatinya nk'uko basokuru bacu byari bimeze. Ntabwo imbaraga twari dufite arizo tugifite uyu munsi, nta nubwo mwatwica ngo twese mutumare. Mushobora kwica njyewe, ariko hazaza n'abandi batari njye, kandi niyo mwanyica ntabwo mwakwica ibitekerezo biri muri njye. Ni Ibrahim Traore ukunzwe n'abantu ruhuri cyane nko ku mbuga nkoranyambaga, aho urubyiruko mu bihugu bigiye bitandukanye rwirirwa rusaba leta baturukamo kujya ku ruhande rw'uyu musirikare ukiri muto, ariko ufite ibitekerezo byo kunga Afurika ikaba imwe, ikigobotora ku bazungu b'abashakabuhake bayisahurira mu myotsi, nyamara nibigira inyungu nanye kuri Afurika. Aho uyu munsi ibihugu bimwe na bimwe byatangiye no kwirukana abazungu ku butaka bwabo.
ibindi byinshi nabyo biri kwirukana abasirikare b'Abafaransa ngo babavire mu bihugu. Urubyiruko rwa Burkin Faso narwo rukunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga mu myigaragambyo yo gushyigikira Ibrahim Traore yamagana ubwicanyi bwose bupangirwa mu ibanga bwo kumwivugana. Iba kenshi babishinja Ubufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko Ubufaransa ni kenshi bwabereye amahwa mu nzira y'iterambere rya Burkin Faso mu buryo turagarukaho mu kanya. Uyu munsi hari urubyiruko rwo hirya no hino mu isi rwirwa rukora ibishoboka byose ngo rujye mu gisirikare cya Burkin Faso kuko ruramukunda cyane. Buri wese muri Afurika wifuza iterambere n'ubumwe bwayo yumva yakora buri kimwe ngo amurinde, kimwe nuko Abanyaburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo batakiryama birirwa biga uburyo bwo kwivugana inyamaswa y'inkazi iri kubakora kunda. Baherutse kwishyura umwe mu basirikare baba hafi ya Captain Ibrahim Traore, bamwishyura miliyoni 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo akaba miliyaride 7 mu mafaranga akoreshwa hano iwacu mu Rwanda, wakurira imbarutso yivugane Captain Ibrahim Traore. Maze uwo musirikare nyuma yo kwishyurwa ibyo bifaranga byose, aho gukora icyo yahembewe yahisemo kujya kuburira Ibrahim Traore, amubwira kwitonda cyane, amubwira ko afite abantu bari kumuhiga ari umupfu. Bohereje ibisasu, bohereza abasirikare b'abamercenaries bigenga, bohereza intwaro zigomba kumena amaraso ye, ariko aracyahagaze yemye. Baherutse no kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Ibrahim mu minsi yashize, ariko byaburijwemo. Wari umugambi wari uteguye neza cyane, ndetse ngo abari bawuteguye bari bibereye muri Cote d'Ivoire bari gukorana bya hafi n'Abanyaburayi. Kikaba igitero cy'abasirikare bakusanyijwe mu banzi b'igihugu biganjemo abirukanywe ndetse n'abaturutse mu gisirikare cya Burkin Faso. Bari abasirikare bari bateguye neza uburyo bari buze kugaba igitero ku ngoro y'umukuru w'igihugu mu mujyi wa Wagadugu muri iki gihugu, mu gihe abandi baterabwoba bagombaga kugaba ibitero biremereye mu bice bitandukanye by'igihugu, ariko byarangiye ibintu bibagendekeye nabi cyane uko batari babipanze. Chairman, I see this and I don't mind calling them out, but Captain Traore and Burkin Faso, as they know that both General Michael Langley ni umuyobozi mukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorera ku mugabane wa Afurika. Ati Perezida Ibrahim Traore ni ikibazo gikomeye kuri Burkin Faso na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kubera ko akoresha umutungo kamere w'igihugu cye mu nyungu zigamije kumufasha kuguma ku butegetsi. Aya akaba amwe mu magambo ataravuzweho rumwe na benshi ku mbuga nkoranyambaga, aho urubyiruko rwa Afurika rwagaragaje ko umujenerali nk'uyu w'umwirabura yakagombye kureka ibihugu by'inkomoko ye bigatera intambwe mu iterambere ryo kwigobotora abazungu. Traore nawe mu gusubiza kuri aya magambo yagize ati abo banyaburengerazuba b'abakoloni nta mwanya bafite muri Burkin Faso, none ibyo bavuga babikurayo ko nta munyamerika uri no ku butaka bwa Burkin Faso. Ati muhagarike gukoresha ibitangazamakuru by'iburengerazuba ndetse n'ibyo muri Amerika bikomeye mu kwangiza urubyiruko rwa Afurika. Ati mwumva ko tutabafite tutabaho, nyamara mwakagombye kuba musingiza Afurika kuko byose mufite mwabisahuye muri Afurika. Ibihugu nk'Ubufaransa byo byatangiye no kwishyura abanyaburkinabe babayo ngo bigaragambye basaba ko Ibrahim Traore yahagarika ibikorwa bye byo kurwanya Abafaransa ndetse no kugumura abayobozi ba Afurika ngo birukana abashaka bwake ku butaka bwabo. Nyamara muri Burkin Faso abanyaburkinabe bo baramushyigikiye ku rwego rwa nyuma. Mu butegetsi bwe Ibrahim Traore yiyegereje cyane Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, bahinduka inshuti magara, ndetse igihe ibihugu by'Iburayi nk'Ubufaransa bwangaga kugurisha intwaro ziremereye kuri Burkin Faso, Uburusiya bwarahagobotse. Uburusiya n'ubundi ntibusanzwe bwumva ukuntu igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyita umuyobozi w'isi kigenzura byose kugeza n'ubwo gifatira imyanzuro n'ibihano ibindi bihugu bitagendeye ku mahame bashyizeho. Ibyo Perezida Putin bikamurya hano. Birumvikana ko gutanga ubufasha rero ku gihugu cyo muri Afurika nk'icyo ngicyo kiri mu nzira ihwanye n'ibyiyumviro bye atari ibintu byamusaba gutekereza kabiri. Kandi ahangaha bitabyumvikana cyane ko ushyigikiwe n'Uburusiya mu kurwanya ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse Ubushinwa nabwo buba bwiteguye kubw'ubufasha bwose bushoboka. Ibi bihugu kandi Uburusiya n'Ubushinwa ntibukunze gusigana na Korea ya Ruguru. Ibihugu byose ubu byemeje nta kuzuyaza ko bigomba gutanga ubufasha bwa gisirikare muri Burkin Faso, ndetse bakohereza n'ingabo zatojwe byihariye mu kurinda intare ya Afurika, Captain Ibrahim Traore. Uburusiya bwemeye kohereza abasirikare muri Burkin Faso bo gutanga imyitozo y'urugamba ku rubyiruko rwa Burkin Faso, ndetse bemeye no kubaha intwaro zose bakenera ku rugamba barimo. N'Abashinwa nabo bemeye gutanga ubufasha bwose bushoboka mu kurwanya iterabwoba riri muri Burkin Faso.
ni mu gihe ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka mu bihugu bya Afurika hafi ya byose abaturage bari bari mu mihanda bari kwigaragambya ngo Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavire mu nzira Ibrahim Traore na Afurika muri rusange. Kuva kuri buri nguni ya Afurika ugana ku yindi, abaturage bagira bati ubu ni ubutaka bwacu, dufite abayobozi bacu, dufite ahazaza hacu kandi tugomba kuharwanira ku giciro cyose byasaba. Captain Ibrahim Traore uyobora igihugu gituwe n'abarenga miliyoni 2, kikaba igihugu kiri hejuru ya zahabu nyinshi, kikaba cyari cyaramunzwe na ruswa ndetse n'iterabwoba. Yatangiye kukiyobora gifite umusaruro mbumbe wa miliyari 18 na miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bageze ku musaruro mbumbe wa miliyari 22 na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka 2 gusa hafi atamaze ku butegetsi. Ayaruta umusaruro mbumbe w'ibihugu nka Mali, Haiti, Jamaica, Madagascar, u Rwanda n'ibindi. Igihugu gikora imbunda nta na rimwe gisaba amasasu, niko Ibrahim Traore abivuga. Burkin Faso ni igihugu gikize kuri zahabu, ariko cyabaye igihe kinini gisabiriza amasasu n'intwaro mu Bufaransa, ku buryo hari n'igihe zatindaga kubageraho kandi imitwe y'iterabwoba iri gufata ibice bigiye bitandukanye mu gihugu cya Burkin Faso. Hari n'igihe byageraga kuri rwa rwego rwa nyuma maze Burkin Faso igahitamo gutera intwaro mu bihugu by'abaturanyi ngo ikunde itabara abaturage bayo. Icyo gihe basabaga Ubufaransa kubagurishaho intwaro, ariko Abafaransa bakavuga ko batabagurishaho intwaro ziremereye, nyamara babizi neza ko Burkin Faso yugarijwe n'abaterabwoba bayimereye nabi. Uyu munsi Burkin Faso n'umuyobozi wayo mu mpinduramatwara idasanzwe bari kumvikana hose mu bitangazamakuru by'isi yose. Ibrahim ari ku byapa byinshi, atari ku mihanda ya Burkin Faso gusa, ahubwo hari n'abatangiye gushyira ifoto ye ku modoka zabo mu mastudio n'ahandi. Hari abayobozi benshi bafatira urugero kuri uyu musirikare ukiri muto ufite ibitekerezo byo kunga Afurika ikaba imwe, ikaba yihagije muri byose nta nguzanyo n'ubufasha buturuka mu bazungu buhari, Afurika ikaba igihangange. Gusa ariko kuva ku nyubako nziza zo muri Washington DC kugera Paris mu Bufaransa biteguye gutanga icyo ari cyo cyose nabo ngo Ibrahim Traore yitabweho, bamwivugane kuko ni ikibazo kibakomereye cyane, akabera imbogamizi ku mitungo kamere basahura muri Afurika. Binjira mu baturage bakamwishyura ngo uzamuca muri humye azamwivugane, bagakorana na zimwe mu nzego z'abayobozi ba Burkin Faso kugeza no ku basirikare bamurinda, bose bamucunga ibyo akora byose, barangiza bagatanga za raporo, ndetse batangiye no gutyaza ibyuma byo kumena amaraso ya Ibrahim Traore. Yewe na bamwe mu baperezida ba Afurika ntibamukunda, bifuza kumubona ari umurambo, ariko nawe ahabari abazi neza ko ari guhigwa hasi hejuru. Bityo rero nawe nimba hari ikintu cya mbere amenya neza nuko abarinzwe byuzuye kandi bihagije n'abasirikare batojwe kinyamaswa b'abahanga kandi bazwiho kurwanira ku muvuduko wihuse cyane ku buryo bigoye ko ari icyuho cyaza mu mutekano. Mu myaka 3 ku butegetsi, guturuka kwicwa ku nshuro zirenga 20, ibyo birenze kuba ari politike gusa, ahubwo ni nk'intambara yeruye. Uyu mugabo arwana buri munsi, arwanira ahazaza ha Burkin Faso ndetse na Afurika muri rusange, arwanira abaturage be, abarinda ibisuma by'abazungu bashaka guhora bapfukamiye na Afurika. Uyarenze kuba ari umusirikare, arenze kuba ari perezida, ahubwo ni ishusho ngari y'impinduramatwara muri Afurika. Imboni ye ireba kuri hashoboka kurenza bagenzi be, akagira gutinyuka kandi no kudatinya abiyita ibihangange, ariko nabo ngo bagombi bamukure mu nzira vuba bishoboka. None ibi bizabahira? Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane kubisiga muri comment. Niba kandi ukunda ibyo nkora, ni ngombwa cyane kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok. Ni Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.